Reka ngusuze wowe nkurikira igitondo cyiza. Ubu turi saa 12 zo mu Rwanda, akaba ari saa 12 mu Burundi ndetse no muri Congo. Naho muri Ubugande ubu bari saa moya ndetse ni kimwe no muri Kenya. Imana yashyizeho ibihe byayo. Amakuru yacu y'iki gitondo tuyahere muri Iran. Umuyobozi mukuru wa Iran yakuriye agahukurinyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ababwira yuko ubu bari bwo rutangiye urugamba. Ngayo ngukorero mu Rwanda nyuma yuko icyitwa peteroli gihinduka ingume ku isoko, u Rwanda rwari rwaraguze imodoka z'amashanyarazi. Izi modoka z'amashanyarazi rero zikaba ari zo modoka zikoreshwa mu Rwanda. Izi modoka zikaba ari imodoka zitwara abantu rusange. Mu Rwanda rero ibivugwa nuko izi modoka zitwara abantu ndetse zirimo zikorerwa imihanda. Hari imihanda yazo ku buryo iyi modoka isigaye itwara abantu, ndetse ubwo amashanyarazi yabuze mu Rwanda ho barimo barakoresha izi modoka, ndetse abaturage babo mu Rwanda bavuga yuko nta guhungabana cyane bahuye nabyo kuko izi modoka ziri mu Rwanda ari ku bwinshi. U Rwanda rwari rwariteguye iki kibazo ndetse rushyiraho ingamba zo guca imodoka zikoresha ama essence mu buryo bwo kubungabunga ikirere cyo mu Rwanda, nuko zizana izi modoka. None ubwo Iran ndetse na Amerika barimo barwana, umuhora wa Rumozi ukahinduka ikibazo, u Rwanda rwari rwariteguye rufite ibisubizo by'izi bisi. Nyamara n'ibiciro by'izi bisi iyo bireba ubona biri hasi. Niyo mpamvu mu Rwanda ubu ngubu abaturage bishimira Leta y'u Rwanda yuko yarebye kure mbere yuko kino kibazo kibaho ikazana zino modoka za essence. Si imodoka gusa za essence rero mu Rwanda bakoresha, kuko mu Rwanda n'ubundi bakoresha n'amamoto ya essence, ndetse u Rwanda rwasabye yuko abantu bagomba gukora ingendo bagiye gukora bakabanza kubyitaho. U Rwanda rero ubu ngubu ku modoka za essence zarahagaze, ndetse abazitwara ni bakeya, bakomeje gukoresha transport y'izi modoka z'amashanyarazi. Tukiri mu Rwanda rero, bivuga mu Rwanda nuko u Rwanda ubu ngubu abantu bamwe barangije gutabwa muri yombi bitewe no gukoresha nabi imbaraga zabo ndetse n'ubushobozi bahawe na Leta y'u Rwanda, ndetse yuko bamwe bagiye batanga ibyangombwa by'ubutaka mu buryo butemewe ndetse banakoresha imbaraga zabo z'umurengera. Abo rero harimo abayobozi bagiye batandukanye uturere dutandukanye, ndetse abayobozi bakaba bagiye batabwa muri yombi. Harimo abo mu turere twa Gakenke, abo mu turere twa Rulindo, ndetse no mu turere tugiye dutandukanye two mu Rwanda. Abo rero ubu ngubu bakaba bari mu maboko ya RIB, ndetse bakaba bafunzwe kubera uburyo bakoresha imbaraga bahawe na Leta bagatanga ibyemezo ariko mu buryo butubahirije amategeko. Naho Minisitiri w'Ubutabazi yasuye akarere ka Nyabihu hamwe n'umuyobozi w'aka karere Antoinette, bazindutse bajya gusura ibikorwa bigiye bitandukanye ku misozi itandukanye, ndetse ahangaha ni mu murenge wa Shyira, aho basuye umusozi waho wangijwe n'imvura kubera isuri, banajya no mu murenge wa Mukamira aho bita Jaba, ahari abaturage bubakirwa amazu bagera kuri 76 basenyewe n'ibiza by'imvura. Ahangaha rero Minisitiri w'Ubutabazi Albert Murekezi akaba yasabye ababishinzwe n'inzego zibishinzwe mu buryo bwa tekinike minema yuko batabara ndetse bagashyiramo imbaraga kugira ngo abaturage bashobore kugira ubuzima bwiza. Ni muri ubwo buryo rero Murekezi ari agenda areba ibikorwa birimo bigenda byangizwa n'imvura, ndetse akanasaba n'ubuyobozi yuko bwashyiramo imbaraga. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo M23 nk'uko ubu ngubu bari mu gihe cy'agahenge, ariko M23 yarahiye yuko itazegera ihagarikwa urugamba rwo kubohora inzirakarengane zirimo zigwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo niba Leta ya Kinshasa itemeye imishyikirano ndetse itanashyizeho igihe cyo kubahiriza ibyo bavuganye na M23 basinyiye mu Busuwisi. M23 yavuze ko itazigera idohoka ndetse itazacika imbaraga mu buryo bwo
kurwana ku baturage barimo bagwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ahandi. M23 rero umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko batazigera bahagarika urugamba niba Felix Tshisekedi atemeye iby'imishyikirano ndetse ataretse ibikorwa byo kohereza za drone zikaza kuri M23. Lawrence Kanyuka yavuze ko batazigera hagarika urugamba rwo kubera igihugu ndetse no kurengera abantu, kabone n'uko ubu harimo havugwa yuko ibihano byahawe uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kabila, ubu rero M23 ivuga yuko itazigira iherezo, ndetse abaturage ndetse n'andi mashyaka agiye atandukanye yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo iramagana ibikorwa bya Amerika byo gushaka gukoma mu nkokora imishyikirano ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barimo baravuga yuko ibyo hano Amerika irimo kugenda itanga ari byo gukoma mu nkokora imishyikirano y'amahoro hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga yuko Donald Trump arimo gukora atari byo, ahubwo ibihano atari byo byakemura ibibazo, ahubwo amahoro ndetse n'ibiganiro ari yo nzira yonyine inakwiye yo gukemura ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abana batavuga rumwe ndetse n'amashyaka agiye atandukanye agiye abivuga, ndetse n'abaturage bari bateje imbere bavuga ko ibihano birimo gutanga Amerika atari ibyo gukemura ikibazo cyo gusubiza iby'iyi intambara. Naho muri Kenya haravuga ko umugabo bita William Ruto ngo yatewe icupa ry'amazi n'umuturage, igihe William Ruto yarari mu mbwirwaruhame ndetse yarari mu bantu benshi. Umuturage yizibukira icupa ry'amazi abariteye William Ruto, ariko uno mugabo akaba yahise atabwa muri yombi ngo abazwe impamvu ndetse n'icyamuteye gutera perezida wa Repubulika icupa ry'amazi bivuye mu bushake bwe ubwo yarari mu mbwirwaruhame. Rero muri Kenya ubwo urumva yuko uyu mugabo ari mu mazi abira, kuko yakinisha ibidakinishwa, yateye ibuye ku karere anarirenza ku karere arigeza muri perezidanse, maze abayizi b'icupa ry'amazi abariteye perezida William Ruto, maze uno mugabo ahita atabwa iwakajwiga uba ari mu maboko y'iperereza bamenye icyari cyihishe inyuma yo gutera iryo cupa ry'amazi k'umuyobozi William Ruto, umuyobozi wa Kenya. Naho muri Amerika ndetse na Irani ibintu biracyari bombori nkuko nabitangiye mbikubwira, kuko ubu ngubu muri Irani ho barimo baravuga ko icyerekeranye na essence ndetse n'icyerekeranye no guhagarika umuhora wa Rumozi itazigera iwufungura, kuko ibyo perezida Donald Trump avuga ngo byo gutegura ibitero byo gutera Irani, byo kongera gutera Irani, leta ya Irani yavuze ko ibyo ngibyo niramuka yongeye kubikora leta zunze ubumwe za Amerika izahura n'ibibazo bikomeye. Mujatamba we yavuze ko uko twatangiye yavuze yuko Amerika ibyo yakora byose igomba kubanza gutekereza ko ingaruka ari Amerika izazigira cyane kurenza uko Irani yagira ingaruka ziturutse ku ntambara irimo gutezwa na Israel ndetse na Amerika. Naho Donald Trump we arimo aravuga yuko agomba gutera Amerika afite indi target, ariko umuhora wa Hormuzi ntabwo uzigera ufungurwa na Irani, nkuko umuyobozi Motamba Kaimen yavuze ko atazigera rekura ubwato buri muri muhora wa Hormuzi ngo bujyane ku ibituruka kuri peteroli byerekeza mu bindi bihugu, mu gihe Amerika itari yashyira intwaro hasi ndetse ngo ireke gukomeza gukinisha no gukora mu jisho leta ya Irani rero yavuze ko ibyo Donald Trump yakora byose agomba kumenya yuko ingaruka ari we zizajya zigeraho, kubera yuko yakinishije ibidakinishwa. Niko uno muyobozi Motamba Kaimeni yavuze, umuyobozi mukuru wo muri Irani yabwiye Amerika yuko niyongera gukora itera Irani, yuko Irani izatera ndetse igakora ibitero bikomeye, ariko yanakuriye n'agakunyo yuko itazigera ifungura umuhora wa Hormuzi. Naho dukomereje muri Amerika ku nkuru zigiye zitandukanye, nuko Amerika yamaze gushyiraho imisoro ya 25% yongeye ku misoro yajyaga ica ku bicuruzwa byo ku mugabane w'Uburayi. Ibyo rero ni ibicuruzwa by'amakamyo ndetse n'amamodoka byaturukaga cyangwa se byacishwaga
muri Amerika. Ubu rero Amerika yamaze gushyiraho imisoro igera kuri 25%. Wakwibaza uti mbese byatewe n'iki? Nuko Amerika mu masezerano bagiranye n'umugabane w'Uburayi, ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi ntago byigeze byubahiriza ku byerekeranye no gushyigikira ndetse no gutera inkunga Amerika mu ntambara irimo ikorera mu bihugu bya Irani ndetse ifatanyije n'igihugu cya Israel. Ibihugu rero byo ku mugabane w'Uburayi bimwe byatereranye Amerika, bityo Amerika ubu yarangije gushyiraho imisoro ya 25% yiyongera ku misoro yajyaga itangwa. Amakuru rero yacu nakagaruka, we wankurikiranye ku Keza TV, wakoze gufata uyu mwanya tukumva aya makuru. Amakuru yo nakagaruka, wowe utari wakora subscribe ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana ku murongo mugari w'Ikeza TV. Ugira amahoro uhahuranwe, amakuru yo naho mukanya mu masa 12 za nimugoroba ubwo twaba twongeye gucisha mu maso makuru yagiye anyuzwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ubane n'Imana.